Ang buanggu dan muriki mata mbah yetina bata patua mangaraniamu. Rukuna na pamaringu iti lakana YouTube YKBG KITV. Pada tadi anak pun dari maga maya. Domiri ala ama ma meninggola awang majaga. Na humiri buah maya kala petingrung na pulpia kali panaung. Ya betul na matarua na ngau matuamu na meninyaman ba iti lakanane. Purupia karwa miri ningga makala wajar lah patingrung na purupia kali panaung. Tatam kamiri mai miri itu makarai kau do miri ala ama mama ning kau la awang majaka. Amin. Ang buanggu na pulong na padihanda laring na yana wilingu la pupuasiatu. Na pingina kaduraya lahanga. Nakaunga korin itu kakawudu ang amulima lamata 50 lamata 58 na pamanginjil na dia duyaka lamata 51 bena na mawana kanadu by pimadunya bunda pana na paramami duma na imiri na pandaka hiyawa ana ang buang gula tamu na imiri opereto Elis haatu bidi kawini tawarani ya dira makaringka tu ya lapa payamang ngara paramo biaka la kuala la karenja na kikong mabul taka dadia balya bana kikongwa taka lupa mumabuli bana ngala muwainirana lapa payamang talanga na pangadong may yakan gikihamana bana panggunanya na rehi bana palaku ya na wainirana bana kuala bana ajaru damu na rehi bana payamang la wainira la karenja takana nyuna lambu halana na palaku na wangu tuturuna na ngalang uma la papunya luana nama jauku menanda lakuli la kuala nya pa ajaruna pada pangandinja dawa parim para malimana la kuala la marijanga la kuala janga mapereta ang buang latang na niriya perito yadu ya kai Elisu panahili ngalang mo kanuanga la papangalanya na hakuala na la hakuala janga mapereta li badangitaha dawa paramana la hakuala nyawelina da uku hamuha da paramana na pangitanda yadu ya kai Elisu panangalan yang bunda da kahiyawa ana na uwa nanjilina la karada kumarana ang buang letam na ini yang kaitu yang boyayana na papiak kananja da kaumburu korinitu iwunang Paulo unang una imiriyo karitu ya larenu da kabungkur korinitu ninja landuan dandi dangu laliulau rukuda da mambada mieti hawiamu ninja landia pinya na mamieti banangala mupahada mubelia welingu la njuanga mieti hawiamu de parahaya la hambeli meti baninya na luri pelupang na piaka pangihirunja imunang Paulo bamalanga takaya na tau na mameti lai karitu banahadang belia welingu la meti la paluri na luri pelupang ang buamu latamu nai miriyo karitu yang naduyaka na wundana bandia kahiyawa ana bataluri papui panua danya miriyo karitu atahilina yaduyaka bahani manunda la tuturu karada ku manundanya la hanga nama namanya na pambada paranding nanda imiriyo karitu ang buang latamu na imiriyo karitu matawa kata karama kuwang tuturuda danguda kambuata huna namununda lai karitu bata luri karada kulanyuna lupangu bata dumanya na manja kumarimu dangu nambai eti riki mata da
dia kahyawa anda. Amin. Malanda tamaya. Alamanya kamiri lapating ro na pulpiaka li panaumu. Matarua kaundut tunda kipera mau alu kamadang na mga batuamu. Ladang ba mambugang pawaliye tima lapalaku ya na pulumu. Ladaluri na puwang kama. Latamu na miri may miri o karitu. Makaray kau ro miri ala amama maninggaw la awang majaga. Amin. Ang buanggu, puputuno ng padihanda na rin na yana. Amu maruang badu la like, subscribe, dangu matawa. Batu pangalannya na padihanda la rin na yana. La ang buhanda bunda badaka. Na tau na mapawaylay miri. Dang na marinjungu la patada ya imiriyo itu. Kanado, nyuta, bata mariang kapandulang. Ladalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu ang buhanan dala YKB GKI TV. Matawa kana papurunda way mengulung way maringo welingo lay miri yeho karito.